Sisamile nje ngezandla, hayi ngezandla ngezinyawo. Ngiyacela sishabaze umuntu omkhulu kakhulu obaluleke kakhulu ngathi sonke. Haleluya, uNkulunkulu umoya ingcwele. Ngiyacela simshayele izandla simshayele izandla. Shayela kakhulu nje shayela uNkulunkulu, shayela uNkulunkulu, shayela uNkulunkulu, shayela uNkulunkulu. Amen. Hlala phansi mhlambe before we sikhuleke sibingelele ngendlela esijwayele ukubingelela ngayo enhle kakhulu la okokuqala ningaphatheka buhlungu bazalwane ngakabingeleli uma khona ingane ebanga umsindo. Amen. Akusiyona eyala katshatsha. Ngiyazi bazalwane ongenze ukuthi yakuphi yabo izala seziyazi izala uziphatha kahle ayihluki sithi yakugwala noma yase Fraser noma yase Mpai noma yasehamba nathi noma endondolo kodwa nje ezala hayi bazalwane ngayikhozi nokuyikhoza asihluphi nje ningayixaka concentrate time ekulayeni izwi nokuzwa umshumayeli kuphela. Amen. Bese siyacela kubantu abadala kodwa hayi enganeni encane kubantu abadala nje asebekhulile kancane abangangoma bethu if kukhona ingane ebanga umsindo lezi ngane zakho ingane engashaya zonke kusuke nje umuntu omdala afika idonse ayina noma ila emva kwetende noma lapha emva kweveni bese eyashaya. Amen. Ithi iBhayibheli if ingane ingashawa khona ubulo ngebusuku ngoba ayikho ingane engazi ukuthi esontweni kuyathulwa. Amen. Kodwa eshibhini kuba ngumsindo. So izindawo njani bazalwane ayifani. Ade khona irana athi khona la emagwaveni lapha etene nathi besibiza ukuzovula ngomthandazo bekubanga umsindo uthandayo khona nabantu bedansa beshona phansi beshona phezulu beshaya amafoli kwenza yonke into bekuvele kuvumelekile. It's an open space ila dance khona. But in the house of the living God kunesikhathi sokudansa kunesikhathi sokudumisa kunesikhathi sokulalela nje uNkulunkulu ekholo. Amen. So sokudansa sehlulile. Hallelujah. Ese worship naso sinjani sehlulile. Ese sele sinye esikaNkulunkulu. Hallelujah. Maso isikhathi sokukhuluma kaNkulunkulu hayi ke bazalwane abanye bonke abantu bayathula kulayelo uNkulunkulu ekhuluma. Siyabonga. Further than that, thatha le opportunity esithola ngakasiqale nje sibingelele ubuholi bonke bala katshatsha the leadership okuyiyona ephethe kule ndaba. Ayikho indawo engenama leaders akhona aphethe, whether it's a good leader noma a leader engekho right, but umuntu nje there is someone ohlezi khona omleader. Amen. So nje siyacela sibe ama leaders ala siwashayile izandla egameni kaJesu. Yazi ngoba insuku isaqhubeka bamzondo usazobuya azobachaza ukuthi osibambana uze siba nathi masila sibakhulekele bazali. iBhayibheli lithi nje ama leader ayakhulekelwa kuumsebenzi wabazalwane to pray for leadership ukuze abazali bahlale ngokuthula. Amen. Manifuna ukubona ukuthula endaweni bonke abantu abalidayo fine bakhulekele. Hallelujah. Noma kuthiwa bakhonza kumapha amabandla it doesn't matter. Sinomkhuba nje apha esontweni esiwenza ukukhulekela wonke umuntu owi leadership. Amen. Njalo kusenza inkonzo siqala singaqalanga la. Noma kuthiwa webandla la kaShembe umelida unenhlanhla ukuthi siyamkhulekela. Noma kuthiwa kwaMasango unenhlanhla siyamkhulekela. EmaRoman sindisiwe asindiswanga. Noma kuthiwa uDawo utshala kodwa beyilida nje. Hayi thina sinandaba siyamthandazela. Amen. Principal, uthisha, udokotela, unesi umelida nje. We pray for those people. It's our obligation as the believers of Jesus Christ. Amen. So ngiyacela nje mamzondo sokuya sikunika ithuba mhlawumbe kusukela ngomsombuluko uphinde usitshela amagama khona sobakhulekela kubaluleke kakhulu. 2,
Siyambeka zona mamzondo njalo ngimphanqa beno sisi wami. Ithi nje nobabili. Usisi wami lo ngala umakamasu. Lo ngala ithi khona bazokuqala. Haleluya. Sisi bronze abamcaci sisi wami. Ithi sisi awuso. Sisi wami, haleluya. Asimshaya izandla egameni lika Jesu. Bese kuba umngani wami. Hayi madoda. Uhlaniphile futhi abangani abadala, ungahambi kwa nomngani omncane. Ayikho into ozofunda umuntu ongangawo. Amen. Kodwa bengumdala ufuna ukuhlakanipha kubantu abadala. Ngoba sebedlulile ezintweni bane experience. Amen. So nje umngani wami omdala ngiyazi ngiyangihlonelisa empilweni. Makhona la ngasaboni kahle ngiyazi uyongibiza futhi ngiyajabula yazi ngakhumbuleni indawo ebheke ngixoxelise sonke. Into eyenza ngisanda ufika nje bangibiza bahlala nampani bathe umfundisi ukwakuthi uwantshumuntu ngathi nayibo bathi ayenza kanje kuzoba kanje kwabanje akubange kwabamnandi kanje. Ngakuthi yazi ngempela ukuba ngangithola ingane ethe wena kanje uyabheka kodwa ngathi abantu abadala futhi befisa indlela yokungena bengazi bazoqala bathini. Ubona ukuthi abantu ngempela banqanqaza bayifuna indlela bazo ngesithuthi bazokubeka kanjani esithombeni. Ukuze understand bayizama kuba uthube benosisi bayizama indaba yabothe nabantu konke abafundisa isho bazama bayisho bazibayibeka yanokuthula wena wabona uNathan umprofeti uDavid la inonkosikazi umuntu wabulalisa indoda yakho uRia wafa ufele empini wazobhala incwadi wathi uRia wayinika yena wathi hamba empini Jowabi naye incwadi ambeke empini abe la engafana abe khona azofa esaba ukuthi sekukhuleliswa unkosikazi wakhe yabo nje izombulala le ndoda yempi ngimithisa umfazi wakhe kungcono ngoba ngibizile ngathi ayiphume empini ize la izongena unkosikazi wayanqaba yalala eminyama ihle ndoda ngizola kanjani empini kaJehova abantu ngizolala kanjani nomfazi impi kaJehova ilwa angikwazi kuba comfortable kodwa abantu basezulwini besempini bengekho comfortable ngaba zathi ngiphinde uthi uRia angikwazi ukuba comfortable ngiyohlala nomfazi hlale nezingane kube mnandi kanti abantu basezulwini bayalwa ngaphandle kungcono ngishiye umfazi ngilale ngaphandle ukuze ngoba impi kaNkulunkulu iyalwa namanje sikuleso sikhathi ngakho nonke ngithole la nithi lingahlala kanjani emakhaya impi kaNkulunkulu isepha sisempini ngoba sila sizokhipha abantu ma drugs sizokhipha abantu ezintengeningi ngiqala ukuyibala abantu sizobakhipha and sizobakhipha egama lika Jesu ingakho sila sizothi asikwazi ukuhlala emakhaya sibe comfortable sibuka generation sibuka standard sibuka uzalo sibuka idakhwini sibuka days of our lives sibuka zonke izinto impi kaJehova isephi ngalo sikiyeke konke sisempini kaNkulunkulu asikwazi andisikhathele iyakhathaza imvuselelo and ayidinga ukukhathaza ikhipha ngisho ephaketheni uphela iphakethe ufaka upetrol uphinde ufaka ulokhu uzile sishinto eyodwa nathi yafuna bazange sengiphuthini kanti benganaki ukuthi seku 3 weeks generation angisangizozala akusabuhlungu kanje ngathi yagcina kudala la khona unjezo webhizinishona usithi anganomza basashayana yini mhlawumbe komuntu yazinhloko ukuthi sorry sebabuyelana sebeyaphinda futhi sebefuna ukushayana again ngoba ngisonga yonke into angikwazi ukuba comfortable impi kaJehova iphizilwa bazalwane babelokugcina lithi wabotha ngena umdakiswa ngotshwala wadakwa uDavid ezama ukufihla ihlazo yadakwa indoda yathi idakiwe ilele idakiwe njalo yathi angikwazi ukungena endlini ngizolala la ngaphandle ngicela umdako ngihlale eminyango ngizohamba kanjani ngiyongena nkosikazi kanti impi asibe nespirit of Joab sorry ispirit of Uriah noma ngidakiwe kodwa ngiyakholwa ngidakiwe impela kodwa uJesu inkosi ngisadakwa ngoba kuthi ngitshela ukuthi noma ngisho usadakwa khona umuntu osindisiwe khona la ongala uJesu ngoba deshumayela mhlawumbe usana indoda ilala phambi kwami abaye bazobuza ukuthi usindiswa kanjani cha khona indoda kuthi ngithe
la kodwa utawa ngakuyeki awumele usaphema khona la kodwa mina uJesu ithi uJesu mamngele futhi ngiyaphema kodwa yakho onto uyinkosi noma ngisaphema uyinkosi sanjalo izinto engayeke kusayinkosi ya ngikhumule jacket ngikhumule jacket bazangizo introduce umshumayeli ngiyabingelela nezo umshumayeli wethu umshumayeli yazathi izingilale ebhani nobazalwane mina okwenzeka njalo ngisanda kusebenza bishop abantu baqaba bathanda ukusuka bathi hawu sisenisiwe kuyaphuza nje ngithatha yebo ngiyaphuza ukuthi Jesu inkosi hawu sis unengane nje encane futhi nje usanda kusona ingane zonjani ukuthi ngimamngelile impela etende kodwa Jesu inkosi hayi mamngela khona ingane futhi uzoyincelise uthi incelo sithanda sezulu hey awusancela ubisi nje ojwayelekile kodwa usungcola ubisi noKristu makhala mashiya lama andondo shalama atho lamasaya ngoba lalela wamngela uJesu ngezinto zakho woza nazo khona unjalo because Jesus has saved your life akalela ngasikhathi awukhalanga ngasikhathi siza nina nonke namukela uJesu bazonikhuluma bathi bazonyaza basenjani Jesu mamkelile khona udaku Jesu inkosi uqhatha ngendleleni eziqhube kulokhu uhlanganyela ezoqhatha wamba ngendlela afani omuntu amele uJesu same time izinto ayeke same time omunye it's a process leweke same time angabhampeli lo process because somehow too so we journey and our journey is going to Jesus Christ. He is the way, the truth and the life. No matter ngisashileka kodwa uJesu inkosi no matter samnyama kodwa uJesu inkosi noma ngisangibitweni kodwa uJesu inkosi noma ngidakwa kodwa uJesu inkosi noma ngihluleka kodwa uJesu inkosi uma bangakhona kodwa uJesu inkosi uhluleka usayimadlozi nesi ngiyabona but Jesus is the Lord. Uyinkosi yokuqhatha khona maqhathaza ogama lakhe uJesu Kristu wena qhubeka nje bazalwane kubona uphethwe ekhanda uyalifaka lithi kunanga lehla ngezansi iphilisi kanti ngoba liyahle lezansi liya la ekhanda fokuJesu ehle wena uzoyela yena phezulu ithi phela umuntu ekuKristu Jesu uyisidalwe esisha phela wakudala kudlulile phela selifele kusho hey uqala yini umuntu dade wamkela uJesu ngaleso sikhathi noma usaphuza noma waphuza noma uyadawa noma usahlupheka kodwa uJesu useyinkosi already mamsukela umuntu osamkela uJesu ngoba izinto engayekeki kanti into ingenile ngaphakathi yoqhuma ungabelieve asiqhubeka basabengela isibengela samamzondi njalo lezi uthi uJowabe angikwazi ukungena ngaphakathi impi kaJehova yilwa Jawabona ukuthi lo muntu nekhanda eqinile avela sesipena sathiphethe wasebhala incwadi wabhalela uJowabe indoda yempi wathi please ngicela uthathe le ndoda le thatha le ndoda le ufuna iphepha uthathe lona iphepha leBhayibheli leBhayibheli amsedabu ibhaliwe incwadi ngaphakathi kuthiwa le ndoda le nekhanda eqinile ayizwa isilimo isiphukuphuku sendoda ayifuni ukulala nomfazi wakhe mina Nkosi uDavid ngidale nomfazi wakhe and umfazi wakhe usengibingelile ukuthi pregnant yazi ngisho so Jobe please ukuze ngisuke kule nto ayibaza kusho inkosi phela uDavid uyinkosi yaba kubuta uyina David into esho inkosi noma unjani
uJesu uthe nje wona usinise umuntu uJesu uyidabi sokudala kudlule ngoba kusho inkosi bayeke la bazokhuluma baseceleni bathini yeka la bazothi lalela inkosi ithe yeka abantu lalela bani inkosi ithe nje ukhululiwe awusena sona izono zakho ithethelele noma bona bathi wakhipha isisu bekwazi kodwa inkosi simthethelele yabhala incwadi siphuphu sinekhanda liqinile asifukane mfazi wami ngiyacela usenze njani usibe ngaphambili la esingathenelanga khona ukuthi sibe khona azofa yavala incwadi yagoqo yafakwa kwi-envelope yathi biqeda ukufaka i-envelope yasinika u-Uriya ngqo wayithatha ngazi uba ula into eshiwe inkosi akazi into ephethe izobulala yena wahamba nento kanti ahamba nayo iyona ezombulala ngoba inqwaba ngoba ifa ibulawa yincwadi eziphethwe yimini lo mngane umfuka amele kangaka uyena ozokubulala uphethwe wena and uyamfukamela lo mngane bacela abantu ukuthi ayibokalungile uyawathanda amadoda utshona yibona uma semuntu kodwa phela umngane wami hey incwadi ephethwe wena lento ephethe iyona ezobulala wena ngikho amen right yatshela ukuthi hayibo muyeke lo mngane uzokubulala uzofa kodwa unomphethe ngani ngesandla and uhamba naye gijima naye impintshi yakho gijima naye yini bazalwane khuluma impintshi yakho ugijima naye yini woza impintshi yakho njani wena ugijima and uyibeke eduze kwakho and awazi ukuthi ukona ukufa komuntu akuthi kuseduze kwakho wathi uma idedela incwadi wayifunda uRiya uJowabi wathi no is fine ulalani nomsangano lo wafa uRiya he died amen mesefile uRiya sasikubona ke mamzondiki ukuthi bengithini izinkhoma kanje phela bengichaza indaba yakho nosisi uzwane ngenze kukhona into engayiboni kahle ngambonga silona iphutha bangenzanga lutho lonke kodwa ngizama ukuthi yini engangisiza ngayo kulamanga ababengizama ngawo kunqambela lamanga babezama ngawo kunqambela labo mama bobawuthuba bengakhuluma isinoma kanjani bathi kuthiwa wena kanje and siyabona futhi usemncane lento ikufanele kodwa bathi laba we cannot speak anyhow to a man of God first telling indlela how to speak, how to handle this thing esizwile about a man of God. Sibafika mina bathi kodwa abafika mina ngisakho kumina sengikunatana umefika bazanti ngisho le verse ngisho le Mahubo 51 anodvule kama Mahubo 51 wathi umefika uDavid wathi umefika uNathan but David inkosi enkulu bayete wena umkhulu ngabo bonke umkhulu uyababazeka kinesiprofeta nesibonakaliso esivele enkosini David sichaza wathi umuntu othile othe enakho konke izimvu zigcwele kuthe kusanjalo kwakhona nomunye onemve yodwa engenalutho ngaphandle kwayo lona neyiningi wahamba wathatha imvu yomuntu eyodwa wayibamba wayihlaba wayidla and then iyangixaka wena David uthini iantu uyayazi ufuna David uDavid ha ye umuntu onjalo mubi into ogwazi ibulawe ifihambi yo ifiphele qedwe ngalomkhohlane mubi lo muntu waseNathan inkosi enkulu sekusho uMamsoni nosibetshela mina inkosi enkulu kahle uNkulunkulu uthe wena baba uthe namakhosikazi amaningi wabayeka wonke wakho wawuthatha inkosikazi eyodwa nomuntu walala nayo yamitha wabulalisa indoda yayo David wavele wathandaza ngamahubo 51 waguqa ngamadoda wathi uNkulunkulu ngazali lebini wathi uNkulunkulu ngihlanze ngehisop ngiyakuba clean David wabuka inhliziyo yomuntu okwazi ukushona phansi wabuka inhliziyo yenkosi ehamba but David
because of your humbleness yokwehla ngoba inamandla into yokuthobeka. Wazi ngenxa yokuthi ukwazi ukuthobeka in that level. Ingane yakho ngizisindo izoshona. Le ekhulelwe. Amen. Kodwa wena I will still walk with you. Ngishaya uNkulunkulu izandla. Shaya uNkulunkulu izandla. Mama bengichaza ngabomama ukuthi why labo mama ngibakhonze kanje. Kumina bawona atane bami. Bakwazi how to speak to a man of God. Ukuthi awukhulumi ngathi sekhishi. Uba nendlela yokuhengisha izinto kumuntu osesukweni. Ngoba if Nathan okhuluma kanjani David uthi ha ihlazo langani umuntu uneka kanje abize encede 1 2 3 abantu umkhohlane okhuluma noNkulunkulu obulala iqede ngapha. Imothi prophet osawufeza kanjani ushonile. Kunabantu bafaka ngebalunga empilweni ngoba ukhuluma isinomi kanjani to the men of God. Afundisi babaneka nje babakhulu ngisho ama meeting ngixoxa ngabo kuthiwa unje abazi bayithathela iqaleyiso secretly bayithatha nabantu bayithatha abanye umfundisi wakho unje umfundisi wakho basiqaphula bazi bahlanga ngabo 4 basiqaphula ngoba why nabo 2 navumelana nikhuluma ngoman of God nithola isiqaleyiso ngoba 2